prijatelj kanala DBDexi. Zajedno sa njim radimo Dragon Ball sinhronizacije, link njegovog kanala je u opisu ovog videa. Izvinite što nije bilo klipova, razlog toga je što sam odmarao od editovanja ove sinhronizacije koje možete pogledati na kanalu DBDexi. Zmajev radar je već snimio ovu temu Goku ne podcjenjuje planetu Zemlju, umrijećeš, i sve što je rekao ima smisla, ali ja ću to malo napraviti onako kako bi svi vjerovatno voljeli da vide. Napominjem da najvjerovatnije postoji ovakva tema na stranim kanalima ili čak možda fan manga. Nisam gledao te klipove, tako da sve što sada kažem je moja verzija priče. A sada krenimo u video. Prepare yourself, Dan Saiyan. Gokuov nivo snage je bio veoma malen kada je stigao na Zemlju, što ne znači da zapravo ne bi mogao da uništi živote na Zemlji. Ali za sada, hajde da kažemo ovako. Dakle, Gokua je kao i u originalnoj priči pronašao djed Gohana, ali u ovom univerzumu Goku nije udario glavom od kamen, te kada se pretvorio u velikog majmuna, ubio djeda Gohana i nastavio s uništavanjem sve do zore, kada se mjesec više nije vidio. Gokuovi uništavački instinkti su sve više rasli, stalno je ubijao životinje kao i obične ljude i naravno kako je postajao sve stariji, postajao je i sve jači. Čak i bez treninga korečenog igrača, jer njegov je život bio samo borba i hrana. Noću gotovo nikako nije spavao jer bi se pretvarao u velikog majmuna i pomoću holograma iz njegovog broda ili običnog mjeseca. Budući da je samo uništavao stvari oko sebe, ljudi nisu prilazili jer su znali koliko je opasan. Kornjačni vrač je otišao na Gokua kako bi ga uništio i spasio ljude. Kada je stigao, odmah je krenuo sa borbom te je i nadjačao Gokua i oduvao ga sa svojim kamehametalasom. Ali ipak Goku je ostao živ te se i povukao da ga kornjačni vrač ne primijeti. Nakon toga Bulma dolazi u potrazi za zmajevim kugama i pronalazi Roshija koji je imao jednu oko svoga vrata. Goku je prisluškivao i ako je bio izubijan, ipak je bio u stanju da se kreće. Tada je čuo Bulmu kako govori Roshiju da te kuge mogu da ispune bilo koju želju, te se samo nasmejao kao da ima nešto na umu. Bulma je sakupila 3 zmajeve kugle, uključujući jednu koju je dobila od Roshija i jedna koja je bila u Gokuovoj srušenoj kući, a jedna je već bila kod nje. Roshi se vratio kući gdje je i sreo Krilina, novog učenika, a Bulma tokom potrage je srela Yamachu. Da ne pravim detalje kako su se sreli, samo ćemo nastaviti dalje sa pričom. Goku je pratio Yamachu i Bulmu cijelo vrijeme dok su sakupljali zmajeve kugle, sve dok nisu bili uhvaćeni od strane Pilafa i njihovih podanika. Goku ih je u tajnosti oslobodio te nakon što su Yamacha i Bulma prikupili zmajeve kugle i pobjegli, uništio je čitav zamak zajedno sa Pilafom i ostalima, jer je nakon borbe sa Roshijem dobio ogromnu snagu. Budući da Pilaf ovdje nije poželio svoju želju svih 7 zmajevih kugli, svih 7 zmajevih kugle su bile tu i Bulma je prizvala Shenrona. I tada je Goku upao. Yamacha je pokušao da spasi Bulmu, ali nije uspio te je Goku ubio sve osim Yamache, koji je uspio da preživi uz malo sreće, ali je ipak bio u nesvijesti. I tada je Goku poželio besplatnost od Shenrona, te ga je nakon toga uništio. Ovdje ćemo završiti ovu epizodu. Šta vi mislite o ovome i šta će se dalje desiti? Ako vam se svidio video, like, sub i komentar bi bilo od velike pomoći i bio bih vam veoma zahvalan. Pozdrav!